Paso. Ni. Paso. Begiak erne, Paso. beti karta obedenen ukaiteko esperantzarekin. Irisarriko airoski gela musaren giroan murgildua zen joan den astelenean Frantziako txapelketaren finalen karietarat. 50 ekipa zoin gehiagoka, Paso. Paso. jokoarekin errabiatuak. 31 en plus. Familian eta lagunekin maite dut joko karta hori. Estrategia eta berda entxatu, gezurka, buskat ere eta hala. J'ai commencé vers 6-7 ans. Ouais. Mon premier tournoi à 7 ans, dans le tournoi du quartier. Et puis voilà. Kartetan xantza ukan edo ez, muslariek arriskoak hartzen jakin behar dute ere noiztenka. Frantziako Federazioko arduradunak ere konzentratuak egon behar dira egun osoan. Le comptage des points est très important parce qu'il peut y avoir donc à un tiantio ou deux tiantios près une équipe qui peut être qualifiée et une autre non qualifiée. Donc on a un double comptage d'un côté avec un ordinateur et de l'autre côté une vérification manuelle pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Orotara 2000 ekipa aritu dira Frantziako txapelketa untan, Ipar Euskal Herrian, baina ere Biarnoan, Bordalen eta Parisen, jokoak badu beti arrakasta. Plazer handia da, gazteak ikusten dira musianari, geroa hori itan da, eta hartako dugu plazer segitzea antolatzen, zen egun batez horiek dute gure lekian antolatuko, baina transmisio hori egina da edo egiten ari da. Irabazleak Mugerreko Kaiet Irigoyen eta Simon Uturaldi izan dira, munduko txapelketan parte hartuko dute helduden larrazkenean Bilbon.